दुरंत राक्षस আজি আজি এই কথা কথা রেণু রেণু করি ধরণী ধুলিরে মিশাই দেবি আরো এন্দেশ যে অঙ্কাধিপতি মহাবীর কর্ণক পরাস্ত করিলা হুজুর কে সত্যধর্ম सागर तरंग परी गुरु सेनानीतर प्राण निवारण करने को दाई असंति मध्य चली रही एकमात्र रास्ता को ए गर्भ रही राक्षस परीक्षा करने शैतान परीक्षा करने पूर्व मध्य गदा हस्ते प्रस्तुत अस्त्र वर्तमान हस्तरे एते गर्भ एते अहंकार तर वीर दुशासन अस्त्र प्रतिभा चाओ सम्मुख संग्राम परीक्षा दियो शैतान मुझे जीवन अपतित करी राक्षस गुरु को पठाओ आसरे राक्षस
ବିରାଟ କୌରବମାନଙ୍କ ଚାଲିଛି ଅସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ। ତଥାପି ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ ହୁଏନି। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ତାର ସମର କୌଶଳ। ଅଙ୍ଗାଧିପତି ମହାବୀର ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଜୟଦ୍ରଥ ଶିର ଚୂড়ামণি শাসন পরাস্ত ভুলি রাক্ষস নিকটে গোবিন্দ দুর্যোধন চাহে রাক্ষসর ছিন্ন মস্তক। বিনাশ করিবার মতে মহিমাপতি কিন্তু তোর সমস্ত যোদ্ধাମାନଙ୍କୁ এই କ୍ଷଣି ମୁଁ ପରାସ୍ତ କରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସଦୟ ସାହସ ଅଛି ତ ମତେ ମାରି ବଞ୍ଚି ରହ, ନହେଲେ ତୋର ସତ ଭାଇଙ୍କୁ ମାରେ ହତ୍ୟା କରି ନିକ୍ଷେପ କରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ। ଶବ୍ଦ ହୁଅ ଅଥନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଆରେ ମୋହିତର ବୀରପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛରେ ଅନ୍ତରୁର କିରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖି ବୈନେତ୍ରୀ ଯାହା ପଳାନ୍ତି କୁଣ୍ଡରୀ ପାଞ୍ଚ ଦେଖି ଇନ୍ଦୁର ଦେଖି ମୃଗଦେଶେ ପଳାନ୍ତି ଭଏ। ଏହିପରି ଅଭିଶପ୍ତ ରାକ୍ଷସ ନପାରି ବୁଝିଛି ପାଣ୍ଡବ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓଡ଼ିଶା ବସାଇ ଧନ କୁହନ୍ତି କେହି କିଏ ନ ଜାଣେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କର ବୀରପଣ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖ ସଂଗ୍ରାମରେ ଦେଖ ବୀରତ୍ୱରପଣ। ଓ ପରଙ୍କ ନାରାୟଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ